درنو دوستانو سلام. ستاسو د بشپړی روغتیا او جوړتیا په هیله د آلماني ژبې د خبرو اترو د لړۍ 15مې برخې ته راورسېدو. د دې لپاره چې دا لړۍ تاسو هم پر لپسې ډول تعقیب کړئ، پر وخت تعقیب کړئ، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې لایک کړئ او تر نورو دوستانو یې هم ورسوئ. دا لړۍ د هغو خویندو لپاره هم دی چې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې پاتې دي، ترڅو په دې سره وکړای شي د زده کړې بهیر یې ټکنی نشي او د زده کړې بهیر دوامداره ډول وساتي. د سړک هغه بل لور ته. Die andere Straßenseite. Die andere Straßenseite. د سړک پای. Das Ende der Straße. Das Ende der Straße. تر بانک پورې. Bis zur Bank. Bis zur Bank. تر څنډې. Bis zur Ecke. Bis zur Ecke. د سړک تر پایه. Bis zum Ende der Straße. Bis zum Ende der Straße. د څو کسانو لپاره. Für wie viele Personen? Für wie viele Personen? زه د 2 کسانو لپاره یو میز غواړم. Ich möchte einen Tisch für 2. Ich möchte einen Tisch für 2. زما دا میز خوښیږي. زه دا میز غواړم. Ich möchte diesen Tisch. Ich möchte diesen Tisch. زه غواړم چې هغه میز هلته اوسي یا هلته وي. Ich möchte den dort drüben. Ich möchte den dort drüben. بل میز. Einen anderen Tisch. Einen anderen Tisch. آیا بل میز لرئ؟ Haben Sie einen anderen Tisch? Haben Sie einen anderen Tisch? کړکۍ. Das Fenster. Das Fenster. کړکۍ ته څیرمه یا کړکۍ ته نږدې. In der Nähe vom Fenster. In der Nähe vom Fenster. منو لطفاً. Die Speisekarte, bitte. Die Speisekarte, bitte. لګښت لطفاً. یعنی کله چې وایو چې لګښتي څومره شوی. Die Rechnung, bitte. Die Rechnung, bitte. څښاک. Inbegriffen. Inbegriffen. آیا سرویس پکې شامل دی یا دا چې آیا د سرویس خدمات پکې شامل دي؟ له سرویس څخه موخه دلته هغه خدمات دي چې په هوټلونو کې وړاندې کیږي. Ist die Bedienung inbegriffen? Ist die Bedienung inbegriffen? زه غواړم چې پیسې یې ورکړم. Ich möchte bezahlen, bitte. Ich möchte bezahlen, bitte. لطفاً 2 قهوې. 2 Kaffee, bitte. 2 Kaffee, bitte. آیا هغه څه مو خوښ شول چې د خوړو په پای کې درته راوړل شول؟ له دې څخه موخه هغه خوراکي مواد دي لکه فرني، میوه او جوس چې د خوړو په پای کې راوړل کیږي. Möchten Sie einen Nachtisch? Möchten Sie einen Nachtisch? د دې بیه څو ده یا بیه یې څو ده؟ Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? زه یو څه ارزانه څیز غواړم. Ich möchte etwas Billigeres. Ich möchte etwas Billigeres. زه غواړم چې دې ته ورته یو څه ولرم. Ich möchte so etwas wie dieses. Ich möchte so etwas wie dieses. زه ورپسې یم. Ich suche. Ich suche. نه داسې نه ده. Nein, nicht so. Nein, nicht so. ډیر منندوی یم یا له تاسو ډیره مننه.
Vielen Dank. Vielen Dank. هیله کوم. Bitte. Bitte. سږ کال. Dieses Jahr. Dieses Jahr. راتلونکی کال. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. تیر کال. Voriges Jahr. Letztes Jahr. Voriges Jahr. Letztes Jahr. په 2 ورځو کې. In 2 Tagen. In 2 Tagen. د 2 ورځو په اوږدو کې. Innerhalb von 2 Tagen. Innerhalb von 2 Tagen. 2 ورځې مخکې. Vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen. 2 ځلې. Zweimal. Zweimal. 3 ځلې. Dreimal. Dreimal. یو ځل بیا. Noch einmal. Noch einmal. بیا ځلې. Wieder. Wieder. پر وخت یا پر خپل وخت یا پر ټاکلي وخت. Pünktlich. Pünktlich.